Greetings, Diski lovers! Confederation Cup. Kabuscorp 1, Kaizer Chiefs 0. Hey, to my first leg, my brother. Yeah, the one team Kaizer Chiefs could do a neko lose at the Balana Musi. Peti, comes in Nigamana Rusaka Katinori, the one that could jam Tambo. Ya ningaro tomango rumerisa batebeli ba Diski lovers ndichiri mugandiyo no larsongo hango follow warsongo hango subscribe no rividza hotenene konyaga richida hone riyasvika rividzeni ritwe na veni ridimvumvuse na veni channel yetelwa veni No juluka huko tola ngamanda nikudi usaru nambara chikipo kweti ya mini my brother. Ya ujuluka ndi mshimbane so mshimbane ngene munei bono pesa chivenda vati vori shimba ndi chitude so zvihothe zvopasi Ndivukada mrenje arjele mtamboni my brother kezi team yake za Chiefs yadiwana iko luza dobala na musi kama tinga tomoja na ka first half uri first half ne wonenga ndira dono zokakhe ngapi udiwana bui team yake za Chiefs katina team ya Kabuscorp zisingondiwana zisokuzoneza kudanya bora na mambule ya ndichinga totomoja na ka mtambo hii lutalo thoma lwa uno mtambo hii lova luta lunei lova lovuleya lova luta lwa ndi huchiko tambwa bora huthaseliwa ngamura uthaseliwa so ndovona uri team ya Kaizer Chiefs yo jena ichiko dibudza unyaka gundo ndavona team ya Kabuscorp iko jena ichiko nyaka gundo so right uri ube na 50-50 ube no thaseliwa ngamura uthaseliwa kakharuto lo thoma ndi hezwo zwene ndizokubona uri umtambo wobo mtambo lo nekharuto lo thoma no interested body kao yobu ya timu ya Kabuscorp ya diwana iko bana chikoro bukati ya defender mbili striker chichikoenda bora ya diwana bukati ya mambule ndadibudi sorry I defender yorugera na udiwana ichikwesa panda na timu ya Kaizer Chiefs kana mgudisi bako diwana bachikokoro kula pala na pala hostova mistake waite yawo zveite ndi mudavini lene ungadiwana defender mbili dzo balori dzi communicate then mumwe nga diva vona ri mumwe u ḓo fhufha mumwe a vhona nga mumwe u ḓo fhufha zwi sa tsho ralo mara wo tovha mistake thingo vhona uri ndi zwenei ri nga ri vhagudisi a vho ngo ita zwone vhagudisi vha ḓuvha ḽa ṋamusi vha Kaizer Chiefs ndi vhona nga vho shuma nga maanḓa vho vhala mutambo vho reader ho vha na dzi sabu dza tea vho ita zwo teaho so ndi soko pfesa uri ri nga siambe zwinzhi ndi thimu ene vho ri thimu ya Kaizer Chiefs itshe thimu ine i kho ḓi tou fhenya thimu ya Kabuscorp nga swikoro zwo vhalaho musi i tshi ḓo ḓa ka second leg thimu ya Kabuscorp fano South Africa zwi tshamba uri mini zwi tshamba uri timu ya Kaizer Chiefs zwa zwino ni kotela kha mafhungo uri yo ḓiwane kuluza mutambo fhedzi ai o ḓi tovha mashudu mavhi o ḓiwane kuluza mutambo hone yo ḓi tamba zwa khwine zwi tshamba uri i tshi ḓa fhano timu ya Kabuscorp i tshi ḓa fhano Afrika Tshipembe timu ya Kaizer Chiefs nga ḓiwane ko kunda Kabuscorp ya hostova uri ni mashudu mavhi ngori timu ya Kabuscorp ya ḓiwana i tshi khou kudanya bola na mambule so arali vha nga to dzhena kha mutambo iyi ndo kona u vhona timu ya Kaizer Chiefs i tshi khou kona u tamba passes nnzhi i khou vha na dzi touches nnzhi hu khou vha no tshimbidza bola nga channel ri khou sito fela fhala na fhala na dziṅwe dza dzisabu dzine dzo itiwe ndo dzi khoḓa nga maanḓa naho ho vha na vhuṅwe vhukhakhi hene ndi tshi sedza timu ya Kaizer Chiefs nga maanḓa kha muswo na muthetwa musi ri khou salela murahu ri away ri songo tenda u itesa dzi faulu ngori musi ni khou itesa faulu zwi vha zwi khou ita uri tshifhinga tshifhele so ndi zwiṅwe zwa zwine ni mutambi ni ya to ḓi ṱutshela kule no ḓiwana ni khou itesa dzi faulu zwone zwi ḓo ni ita uri ni tshi vhuya ni vhuye ni vha khwine vho ita sabu dzoṱhe mugudisi wa Kaizer Chiefs ndavona vha tshi khou panga sabu dzo fhedzisela dza vhambili dza mushiwana Ashley Diprizi khathihi na Mfundo Vilakazi a dzi ngo lengana sabu dza Ashley Diprizi khathihi na Mfundo Vilakazi ngori ndo vhona sala minute ine ya vhori ndi ya 11 fhedzi ndi soko pfesa uri vhagudisi vho ita zwo teaho vho rida mutambo nga nḓila nda ndi khou rida ngayo vha sedza vha khou nyanga gundo arali vha sedza sabu dzoṱhe ra ri siko defender kha mutambo wa ṋamusi ro dzhena ri khou nyanga gundo so na sabu dzoṱhe dze ra dzi ita dzo vha dzo ri a ri ḓo wane gundo so ndi soko pfa uri vhagudisi vho shuma nga maanḓa ndi vhaṅwe vha vhagudisi vhene vhafuni vhatevheli vha thimu ya Kaizer Chiefs vha na fhulufhelo khavho so na zwine vha khou zwi ita zwi khou ḓisa fhulufhelo kha vhatevheli vha Kaizer Chiefs i khou ḓa thimu ya Kabuscorp kha second leg ndi zwifhio zwine ri nga lavhelela mugudisi wa Kaizer Chiefs a tshi nga ḓiwana a tshi khou lugisa zwone u ḓiwana a tshi khou wana gundo ndi soko pfesa uri thimu ya Kaizer Chiefs kana vhagudisi vha Kaizer Chiefs vha songo to fhambanyisa zwithu nga nḓila ineyi zwi ḓo sala zwo tshinyala
ndi to korekula fhala na fhala mara u ya nga nne ndi soko pfesa uri first 11 ya ṋamusi vha nga dovhe vha i shumisa ngori a thi ngo vhona vhukhakhi kha tshikwadi tshe tsha vha tshi khou tamba ṋamusi tsha Kaizer Chiefs. Ndo vhona thimu ine ya vha uri i na nḓala, thimu ine i khou nyaga something, thimu ine i khou kona u tshimbidza bola nga channel, thimu ine i khou kona u luka bola u bva murahu mapalani yayo i tshi khou kona u ṱuwa bola i tshi khou kona u tshimbila nga nḓila yavhuḓi. Then hu tou vha mashudu mavhi uri a ngo kona u ḓiwana i khou kuḓanya bola na mambule mara ndi soko pfesa uri zwiṅwe zwine vha nga to eda ngazwo vhagudisi vha Kaizer Chiefs ndi u wana playmaker. Ri nga mu blame Da Silva rari ndi striker tshine a tshi ḓivhi bola, striker tshi vha gudu nga thepini nga finishing. Hu o shota mutambi ane a tou vha playmaker ene ri ḓo ita structure khaye, ri tshi ita structure tsha thimu ri tou vha ri na mutambi muthihi ene ra foma structure khaye. Ndi zwone zwine zwa tou itiwa kha football. Ho vha na phambano ḓe musi ro lavhelesa mutambo wo fhiraho wa Kaizer Chiefs ya ḓiwane khou tamba na Sekhukhune na mutambo wa ḓuvha ḽa ṋamusi ya ḓiwane khou tamba na Kabuscorp? Phambano yo vha khulwane nga maanḓa, yo vha tshiswine, yo vha tshi sumbedza zwori yo thoma hani mitambo yayo. Football ye ya tamba ṋamusi nga nḓila ya tamba ngayo yo tamba bola ye ya thoma nayo kha ligi. So ndi soko pfesa uri vhagudisi vha nga vhone vho shumesaho naho vha vha khou shuma vha thusa mugudisi vho Nabi mara vho vha vhone vhashumi vhathu vho shumesaho u bva ligi tshi thoma. So vha khou dovha vha fhaṱa holuya luvhondo lwe vha nalo lwe vha lu ita tshi swika thoma season. So ndi soko pfha uri a ri vha fhe tshikhala vhanna, a ri vha fhe tshikhala vha khou sumbedza vha na dikitela vha na ḓora ḽa uri vha nga hwala tshi zwi vhaisa gai na nṋe ndi khou kona u zwi vhona, ndi khou kona u vhona mimetshe miṋa yo thoma ye vha i gudisa ye vha i coacha na metshe hoyu wa ṋasi ndi soko pfesa uri vha kha right track vhaḽa vhanna. It is Diski lovers. Ya ḓuvha ḽa ṋamusi vha sala mitambo ya CAF Confederation vhukati ya Kabuscorp vhukati na thimu ya Kaizer Chiefs. Thimu ya Kaizer Chiefs yo ḓiwane khou kundiwa nga tshikoro tshithihi kha gumba. A ri ḓo vha vhu ri ṱangane kha mutambo wa Mamelodi Sundowns.